mi mayam pullaga mayam punamakna chana patha punamasi yadna chatlaga apapata karino 𝗙𝗡 khanga chatlaga madute states mapung phaba kawya state habse government gi mi manga taraka minister warga masana masabu yengma ngamdaba ngakta minister ni yamna chingra makoi makoi de depend to bujate public ki cooperation jawdna karim ta jate nature is a nature gi thok pai dudi thok pai dudi madri thingma ngambe matang lai adi Imphal gumba pikraba town I never say that it's a city haiba tar dem khenagre city haiba tar de thak se jamna wang batare city haiba tar de city de lebe mi sing samadi my mindset or makoi wakan se yamna phajaba apapata punama sloina khangba sarkar se aham transparency oibata ba sarkar na tarok policy program municipality corporation khangde manipur ge government PWD ne works and housing khangde engineering department khangde PHE khangde adlebe punam forest department khangde amama khangde jingipur amana cooperation phajana tawra kar mongda isinging asai water logging haibado lamphel da pat lerimi manipur has mostly tam se pat ki pat ngakta leramani although there was no such problem 1959 digi in Imphal khungdar pa ngang ori de tanja de yengbada asumani to bulite akoi de town committee gi planning tawi kholi lambi asuk tagudame si tagudame khotok par khoto paperwork to the Manipur is the best not only best the best in the world hai bijara Japanese ka Chinese ka ati koi American or France ka labor doctorate mayam labor khopa moi ka de to khrasi paperwork to the Manipur is one of the best or the best adem hai graba adu implementation part ki lakpas paper to utkibe exactly the badu heta thaidoga nasagi land encroaching land grabbing adugi government ne piriba madugi matung inna nala se sambi daba adi heta koi water gi akoi gi kari haini ko drainage mayam singse mana pa ma mong de sinba samna rig sen gra paiba khare sagi gra chauba miyo singduna kramai togi haibu makoi ina moi imung se mi manga tara kun kuntra ga sagi chobu de thorodi moi ne torga nala se moi ne to wangat gi bajaba ati ne nem ta bete jaba mayam de ki de ne ha to wam te ngang de ba government se interference de to de ba for example minister magi jum manakta man to ning meta tawriam man water logging to mai jum ne wangat khare ati ne ro nem dere tambiram me maki nala me magi drainage me am ledi pun to khoi top top na mu lei gre adu mai to di ising no tung re ising no chen me jadra ati rum de chelen gre adu kana se complain to to ba haibangam do asigum ko je civic sense what mean ko chaukat te haiba eta sutta ine pulen ai bicha kulen lobi geno ai kar mai chelli ai jum no kar mai ledi ge hai akoi lekai da has example hek Imphal manungi ni haine very good tabat ke am phaje kole one of the most prestigious constituency hai wonderful adu tabadu se asia tha phutamo wangali adu ai lekai ri changpud asia phutani nem thagare asia ai na habidi thamai bani jam de wan nakal de lebe se constituency 8 or 9 number ormani yamna chakut pa ek municipality manung the main de lebe kop nai ising drop am phang de number 1 kyam chakok rum khoi se nadi ki sewage ki lambi se na mapam marang kang dar amuk takhwai gena amuk phunjan gani amuk takhwai gani amuk phunjan gani lambi chappa sungai yadre adigi amana nala ne shemi adu ai khudong chabai matung inna aina nala de ina wangkhat kene amoi dun nem thak gani government ne piriba government is kanana we people some people have been deployed you work for us in the PHE de kandi power de kandi water resource de kan amakandi mai de to ando pibani pirei bu jali bu chna pathap de gun kiteng chatpiraba kiteng civic sense leiraba government ne darkar leite ne ke doge akoi leika de ko mem pulli chi ising mem che pulli bese kadone challenge sige hane ipai pun challenge modu adone challenge se as adure yum leine adu to gun session no te do ne amma khar kana thedu ku de mi se ising ta dir kana na khwaidi lairaba leitebul kanam du wangang je bungam de mai de mo thedu ka mai de mo thedu khar thedu ku man ho kana thajen dori upai leitur mai area do amu kana to na koi dum ising thumle this is called the culture of Manipur akoi siga chana patap jaba kanam chet panate samnar ga might is right habit jor jar muluk tar haidana yam phaju BJP ne tambi wahi kar je kar tammi yam koi de BJP degi kawi ne jor jar muluk tar eta ai ngamba gunda khre putho leite no yim pai jum duga gunda khle ba adigi koi ye surrender to baka limmi im ka le ki danga to man to to rene then why is the government why is the law and why is the rule
गवर्नमेंट ने लाख कोई ICRPC IPC इंडियन एविडेंस एक्ट लेन खंगल बसु अखोने याबिदर अखोने लोबिद्रदि लोदर के की लोदबनी मरम दे ने तौरुनी आई तमो थाना माउद एंगुद मिचंग चंगोय एंगुद लाले हाइरमगनी आद गुंडादु मेमदान सपोर्ट तौगने मेप तदि ड्राइंग दे फजन चंग्रपुने आर्किटेक्ट मयाम पुंग लाग सी तोब थाद इसिंग चिंगरक प याबगे फिल्म मो लेरी जाने कयम हेग्रो खोय चलारिक से but we lack absolutely civic sense साधारण ज्ञान है बेतो चनेबी है बेसे लेतबा इति यंबु garbage से यंबु Imphal is the garbage town you never call Manipur government city है बेतो इकाइने city है बेतो ते फज्जगर सिंगापुर गुम्बा बैंकॉक गुम्बा कोई मेलबोर्न गुम्बा और कोई ये करुगुम अति सिटी ले पूरा मुझसे सिंगापुर गुम्बा येंबत मयाम से कोई चे मना मथा द बुजादव चुर मथी मथा द बुजादव क्वा मना का सोय द मचे मथा द रुबद $50 $100 फाइन तहनबा होम मिनिस्टर का लापो को पता अंदर ऑस्ट्रेलिया द माई गाड़ी दो 140 किलोमीटर थवी 120 किलोमीटर स्पेसिफाइड तो 140 थवी एन हाबिलदार हमना होम मिनिस्टर तो फाइन तहली $500 फाइन तहल मापु सेलूट तोरगा मा चली मेलबोर्न के कोई पिट्स कोई करिगे फिट्स रॉय हैबिदुगा पार्लियामेंट मनाक यंबु this is called the discipline adu modi gari manga tawsulun thaina balun thobu jari bane 140 120 speed to thawi adu 140 thogu ba home minister gari akhoi gi fine to holi the $500 haiber thadi kanun se shemi bichan patab se me se mayam gi tamu makokti chatke da bane makokti kanun se chatre kanan to utige government ni issues an put the piri si to the bane si to but the government gi lenga ki mako chu pilot and the rule framer is the rule breaker अदर कनाम तो गुदरी से मणिपुर तो से कनाई मो कना लोग मसे को इसिंग को थुंगी गनी थुंगी ने हाइबर तदी अखोय को खुदों चाबंग अते येंगी हबा खंगे पुनि खर अनेम सिगे मदि इसिंग ने तारबे से खर ताहंगे है तार दिखर अइन खर नेंदन साबत है नते अइन खर वंग पे या ऐ सिंग चेन दो लोरे मन बिले उब लेरक की दो लोने ऐ लेरक ते यंगो ऐ से थाउ बे निजम दे ऑन लेकल ऐ लेरक इसिंग पुंथम थुम लोय ले होरे ऐ हान इसिंग लंबी खर ताना ब चपत लेkai दो याद दे जादरबुने ऐसे थुम्मे नोइसे थुम्मे गुंदम थुमाजी लोइन थुम लेओरे आई जुमदा आई लेरकता फॉर्चूनेटली जुम बोदु दे थुमोग दिरि अदु आई गेट बना तोले इसिंग चंगिल मयाम सु लिन तौरे नमफु दो वांग तु असे सिविक सेंस वाट पक कवे लारिक लाइसी MA पास तर BA पास तर गे या दु ओरे IAS ऑफ दे गो टू हेल अदु नते कसु नते दे चन पथाप चन बी से खरि तंग दक मयाम जानर चमिन दो मणिपुर दी इसिंग वालेबा मनि मसिदे कुई साइक्लोन म लाकपदी इसिंग जता बने नतदि मणिपुर से इसिंग फंगरोय जंगु PhD डिपार्टमेंट ना पाइप अचो उचुब क्रोर पार थम इसिंग ड्रॉप ऑन पीविंग अमते टाइम एंड अगेन आई रेज दिस पॉइंट मिनिस्टर वडोडी डिपार्टमेंट वर व्हाई यू शुड ओडी एंड व्हाई यू शुड बी अनहैप्पी ऑन मी आई विल कंटिन्यू टू से इसिंग ड्रॉप अम फंगदे हजि इसिंग यमु लापतन जादन वाटर लॉकिंग अम तौन लेरे अदु मखोइने पाइप थागदु थादे पाइप हापचलो से इसिंग तादे हाइबरति व्हाट इज द गवर्नमेंट and who is the government and what is the duty of the PHE hi electricity gidi haji khara phajana regular or lai hanadi regular of irregular hai bido hanadi aduni do hanadi the power departments ke paisa se multi million rupees harige masisi je nadi punam se kaya minister punam department head punam se ko gi pati ngate you cannot deny government how many times that you played fun खंगी फानी फाइनेंशियल करी फारू देगे लुबा करोड़ तरा करोड़ कुन चाइशल लुबा कदाई फारू देना वी नो एवरीथिंग दिस आर ऑल ड्रामा बाजी है तो अदुन मेइतदी समहाउ लाए मसिम दी आई वी अप्रिशिएट मेइदी लाए इसिंग दी नॉक हाइन कानदी अदुन इसिंग फंगब हाइबसे अखोई ईश्वर द कोई नी बताई उपाय कनु ते अखोई लेई चई मनि मंगा अदुन तरे न पान दम इसिंग द लेई दम अखोई दु चारी ने करी तो गुनी तो अदुन हजे कुनी इसिंग सेबु तारीफ हंदक लाइबेसने ईश्वर के नोंगदम दिगी साइक्लोन अमा लाकपा खोटपा अचौबा अकन अफु सफु समुद्र दिगी लाकपदि इहो में एक्चुअली एक्सीडेंटली लाकपा युवानी अदु खर थुम में खोले थुम खोटपा से प्रॉब्लम अमुक लाइडिंग सै वाटर लॉगिंग पयाम पर सि गोविंद जी की टेंपल ले यंगु पुरा को लाई बना को इसिंग चंगरे अदु अति से कई थोंग तगे अंग एगी जुम मसा दो एगी जुम इशा दो को थुम दे तौं लेरी फॉर्चूनेटली थुम थुमो दे इसिंग चंग बकर दे हौरी अदु व्हाट विल हैपन टू द अदर प्लेसेस कनाद करी हाइरोनी दो अदुन ngसाइगी जोर जार मुल्लुकता रहे दो मसलमैन सिंह दो पावर पाई सिंह दो मको यमदे ने थुमोई दबसे अतै दि थुमो आई खर वांगै दो मौन चखी दोरी हबा अदु अखोई उही वही थाबा खोपस मांग पस फते
मसिबा थाबा फै पॉपी प्लांटेशन पंगांग मांगरे खोट्रे इसिंग फंगदे लौसिंग उबु यादे खोते लंबी थोंग से ज्ञानम तादे लाकपा कोपदे खोदोंग चादे पुंगदुम अखुसे कंप्लीट अखु थोरोली केओस हाइन कान दे मसे याफबा अखु इन तोर मणिपुर गवर्नमेंट एनी पार्टी ना लक्षनु लोय मसी सिडेस प्रॉब्लम कैन नॉट बी completely repaired within a short period si chaitara kunchangani constantly karima honestly ministers sing government pile bureaucrats by department me khoi me manare tordi imphal or manipur se kharcha khut pajag natadi we will never be able to catch up other developed city habitai ko Kalau kita makan cetera pada oza sonam itu mulak sekali. Oza sonam ni kau ingat sih topik se rain drains, kau inong taba ising tumbagi, amung nakan nung doang muda forest and poppy ga, mai lain apa dah hai tera kau candel ama sung cucampu district tagi yam laba kau kuki kulai pai ba, mayam ama more rom da thomjang kere na ojek ngasih maki kau newspaper kayak gi front line de yang nari. Oza masih na tak padi kau yosi madu dah hari je kau more gilai ba akoi bada lei ba area boda area da ita koi kuki kulai pai ba lising mga gi matak ta lei masina koi gi hoji koi manipur state ki hoji koi more da lei ba CDO sing special force sing da attack tor pagi chance kum basu hoji lak pa yai haina khanari sai matang si da kari oza sonam ni ba kari mo lai yam tel ma da oza si chin kuki jo ki changali university bharat sarkar na mohida nani toning with to akhui karim ta hire mamit usala to on mani ka doga this is very covertly and money it is very overtly tawai wane and is said I am ne allegation tori base ai mase puna lali haina ai logde ha madi chumi and is said I am ge policies moshi janar ge india government janar ge ni janar ge moi accusation tawi me hono bini moi ge give and take yare jadra ge nang jade hadi matang se moni chumi india se kar mighty country or club developing country the first developing country ni developed country one na might is right ngasai jur jar muluk tar hai do oina ba mukhui se to with makta geopolitics se china na myanmar ko thingjale india se destabilize to no bakkan already asisa koi khangi madi gi khulai paibu mayam kayam lady si matang the india government advantage lo na ba bhari da tawri chin kuki jo the mating pangi was nobody else it is only the bharat sarkar मतंग पावन नोंगमई पायु सी पाइन पिरम द बजाय मोइने तोबो पुनमुक्त भारत सरकार ने तुमिन मनि उसेले थोंग अम साबद बाव तोबद अदुक चाउगब थोंग अम तुरेन अदुक चाउद सारिब सरकार तौरी पुसिब मणिपुर द लेबा पैरामिलिटरी आर्मी ददिगी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस मदि मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर पुलिस मणिपुर पब्लिक मणिपुर लीडर मिनिस्टर काम कंदो बने थोंग सिब द सारग चाइना दो नमित मंगा तरा ने मनुंग दमिगी सुपर पावर चाइना गुन लागा ताक तर जुगजल को चलो मिगी वर्ल्ड की थोंग में हम सारे दो दिन तेदना अखोय मणिपुर दु उपाय लेतो मणिपुर की handicap means ji hujur ni upai letaba hey nong potir namit thoi haige no nong chute thoi hai ko manipur government yes sir jo apne kहा वो बिल्कुल सही देखा हाँ धूप निकल रहे हैं पश्चिम से लोरे ने अधूरी तौरी वैसे if I am correctly understood because situation demands and situation and circumstances compel us to believe भारत सरकार ने कोई शांति पामदे श्री मिस्टर अमित शाह जी मा 142 crores की भारत की ख्वाइदगी second most powerful हाइबता third लेगिनी by virtue defense minister one of the most admirable honorable minister lady यंग मान ngarang statement के MP रे कोटल मासे अको निमित लेबी दौना statement अमो पीगने हजु में terrorist नते terrorist नतन मोसे कोई ethnic के कोई मोय मसे जानत बनी मसे कोई ethnic clash ने अदुनी अदाने मसंग मतलब तौरगा सोनन सस्पेंशन ऑपरेशन द 2300 पीरियड नोमई पाइ द तमीपुन मुक्तन लोयने मोय बलंदा हले मोयने करीम त हाइदे आमी सिंग तुमिन लई आमी द वा माइग ए मचे थोक पुया देने I tell you 𝗙𝗏𝗏 it will take only 2 hours to come and control why they are not doing government of India because मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी दोनों बहुत तालमेल बहुत मिलते हैं तो कह दो नहीं तो कोई दा अदुना कशो हाइने लेते मणिपुर द मशी इशू दिनी मोइना लाक्ता थाजिल लबसो अखोय लोनि खंगी मणिपुर पुलिस अकोर मणिपुर गवर्नमेंट ईशान इसाबो कोई कैदी ले ओहन थम्मे अदुइ दे कोई मसी की मुक्ति फंगना वी हैव टू सेट फ्री मसी अखोय लोनि खुलाई पाइबते हजे को फॉर अवर सेल्फ डिफेंस फॉर अखोय राइट टू प्राइवेट डिफेंस एनीबॉडी मिते कम्युनिटी और मणिपुर द लिबे कम्युनिटी पुनमक
अखोई दंगसी थोई बसे don't think other tribes or other community ना कोई थोई है बखनगनो ना कोई जिसु मांगो थोल खीगनी हंदक थोई बसे मकोई ना world दा कोई ये crowd funded ना तोड़गा wrong impression पीदर मफम पुनमक्ता तोड़ना इंडिया के main lane पुनमक्ता थोई बब bias media पुनमक्सी बहु याउना अनि government of India बहु ममित उशन ना कोई बद शुमाइन तना अवाब पीरी बसे अखोई भारत सरकार बनुआईते अगला ताकपदे भारत सरकार की मखाद अखोई लेबे तारबसु ईशा ने ईशा के राइट टू प्राइवेट डिफेंस ता मिफम पुनमक अखोई सिविलियन खंगदे ओल खंगदे नहा खंगदे अंगांग खंगदे अखोई नुमई पाई दब याद्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर यू शैल नॉट हैव एनी राइट टू से करिए नंग में से अनलाइसेंस नो यू हैव नो अथॉरिटी रीजन बीइंग यू कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर लाइव्स यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द सिटीजन मणिपुर गवर्नमेंट एंड द इंडिया गवर्नमेंट your principles and your wish is very, very dangerous. You are playing a divide and rule policy, government of India. What we feel, circumstances compel us to trust and believe in different way. न कोई भी कोई नहीं रिगार्ड तो न कोई हमने लून तो ही नहीं चाहिए में है न भाग रहे वो अब बोलते हैं कि इलेक्शन खत्म होने दो अधु मतलब हनिंग में जब हालो अधुनी नत्रा अजी बर्माद म्यांमार चंग मजाई और बांग्लादेश चंग मजाई मसले तो गनी मसे तो हुन मनी में कोई ना भारत सरकार दा मुजामदर 12 lakhs 13 lakhs army lady central ये paramilitary force almost 80,000 to 1 lakh lady or maybe more than that मदी ये central army ये central armed police forces lakhs के नो it will take only one day only तो हम बच्चे तो भी याद देने कोई तो भी नुखे अवाब ताकि नहीं ना और तो मकोई जाओ ना मोई ना इशागी जुम्गे गर्जिन ना मोई ना ममित उछल तो चाहिए अमा येंगे दबू मोई लाऊ जाद मोई लाऊ से शिगी मित जो अको हिंग बंगंगुदो नत्ते they are willfully they are absenting that means the authority is closing eyes अको नि इमा इपा ने कम no you are not our guardian you have become more or less that you are a different kind of people नोई ना कोई भी सुंगा यानिंग दे फरे जानिंग दे वो तो फरे you betray us कई दिए दुसु अको दी हिंग दबे जाते so we have a less trust on the government of India by saying that am I an anti-Indian? आप कैसे बोल सकते हैं मैं इंडियन हूं आप मुझे स्वीकार नहीं करते आप नहीं जानते हैं कि आप चाहते हैं कि मणिपुर अशांति में रहे अतिथि पत्ते दो अतवन मिशन में खाना भी गनो हाईवे तल्ले भारत सरकार we have no trust on you कर्म लेपक तो येंगे ने 142 करोड़ की इलेक्शन तो वैसे होल वर्ल्ड ने जेंगी बनी क्या आप ये नहीं समझते कि आपको इवेंट देख रहे हैं अब कितने आदमी को आपको मुर्गा मुर्गी की तरह कितने हमें कटवा रही हैं आप ये नहीं जानते हैं एक तरफ तो अब शांति का अब झंडा फैला रहे हैं एक तरफ जाओ भाई उनको खत्म करो मणिपुर को हाई बनत्रो करिए नखोई ना कोई मियंग से नोई अनी सुनी येंगिनो अखोई नुंगाइते नखोई मतक तो कोई थाजदे नखोई ननी हलल लीब पुनम से तहोल लीब पुनम नखोई ने तहोन मनी अदुन मणिपुर प्रजा पुनमक मणिपुर गवर्नमेंट यू शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक ए वर्ड and utter a word akun nang mai parag ishan hura lumani khangde black te lebin khangde we have to possess gun now for the self defense mipum puremak maramdi you totally miserably failed to provide the security or Manipur government and the central government aduri kai to batai do dia what kind of a law that you are going to impose on us madi jate yai paba nungai te mase tori punma se akoi moina ada moina mori de changa tori ba मोरेदन मयम पुनम अखोई इशाई इरमदम अखोई लेहनदबा फॉरेनर्स मयम लाग मसे मी लाख तरी निपान लेखरबसे मोई बुदिमोने भारत सरकार ने सौगटपा करी सौगटली हाइबे अर्थदि सर्कमस्टेंसेस कंपेलिंग मी टू से लाइब म्यू सिंगसे दे आर नॉट इंडियंस they are terrorists they know haji mahare terrorists hai runo terrorists hai tar the terrorists ki ek um pan ba jadi hai amon amon parliament ke da rajya sabha gan amuk yamna sathiba ek mayam ok hindi de kari nyay shai kari ke yam gre ohum ka jam sathiba dreaded law amuk impose to guni hai re ado ko da halal li mayam to holium mayam sing the terrorists live se terrorists ek pan ba jadi hai what kind is it not ridiculous India government no ni to ruba se nungai te akhoi praja mayam we must possess arms, authorized, unauthorized, forget it. We have to protect ourselves. Manipur government, you have miserably failed and you cannot do anything, Manipur government. We know 100%. Manam the Bharat Sarkar na karim to bidro Manipur government ka dur de gido. Aduna mori de chang wishi moi thajan gigani moi ati diso panghi ni
Assam Rifle to visit Ima Kudongami to other Pajo Palatial building, Adugam Ligraga, hardly 1 kilometer Taniaki More town, the Adogam the talk about land, the Mata, Moy, Unai, and a son of Kakalaga, Maton, Anihum, Pambadi, huge Palatial Moitamuta Lady Bunny, even helicopter Tavaja provision, Moidu Labum Towi. At the Kanacham Madrid Moito order Pang the Kaito Gunido. Hi, Ruham Kia Kari, Upper Sequoia, this Naya, Lorenedo. Kari had the Manipur police, we SDPO, Takta Hato, I think me police, local police for the means for the local people help. No could be talk Pajaro, no Libijaro, no Numika, Mahatkan, how dare they speak it? Who encouraged them? Is it Manipur government or by the central government? Manipur government is Tham lady, central government lady, Assam Rifle, Bari the lady, they couldn't come, they didn't come, they didn't want to come as they were asked not to go. Jamna must say, Yapava. We want a very strong government in Manipur. Okay, BJP ne mo panjenge, BJP no yopatha bajare. Ato poda mopya ato palhalwi jeng si. No yai. Aduna member of parliament khanba tanjada. My opinion I express. Either Congress like it or not, BJP like it. I am not bothered. Go to hell. Ain haning badi. Sarkar se Manipur sarkar se BJP na pa de Congress MP thagat pa. Congress na other Palagana, BJP Gumba or non-Congress party MP Mathagatpa. Madhuta Akoigi, white is a white, black is a black, Habido, other parliament of Topangangani. Natrabudi. No, I said many times. I said. No, I said. The Chehi Humpu, Matak the Talkano, and Kumaya take it to the Togono. Hi, young Tagalo. Hi, I don't know. Best thing is nothing. Opposition Tamishu Pat to be Jigabunate. Sarkar is showing you the guide to do their own opposition. Even I am not opposing you. Sarkari, the Suibalak, I should show you the Ronese Tobuya Dena. Sarkari, Midra Sarkari, MP or Kariman Kari Haru, the Tuminalibum Toy, Machin Pochal Libum Toy, MP Puno. The opposition tell, but actually he can say, sir, this is the thing, no binding will be there. May Kidia ruling is Shahibum Tokuna, do India system set on Alido. Kara my party favoritism Amaka Labanina, or the Towido. Atuna Yapavakari Haidi must say Manipur Jam situation Jamna Lui, Ishani Sana, Aquina Masi, Nakpata, Ishana 𝗏𝗏 Duna, Akwime Mutmanabate, irrespective of the parties and the caste, creed, and religions. Madutani. I know Kahining the last. Manipur the lady Sagay Lupano, don't think that this kind of problem will not come to you. No, it is a normal Lakagani, Shoda Lakigani, Madimatunam, okay, major Manipuri to Palidana. We don't claim we are majority. Akudikatung Yang Leganido. Haji Toy say Manipur government Nani may take Nate, Masino in the Lana Logono, Naga Kangde, Ate Sagi Kangde, Ate Bangali Kangde, Mete Pangal Kangde, Nepali Kangde, India the Lakwa, India the citizen, all Liverpool, you are all Manipur citizen. Only live foreigners in these terrorist people, they be sent off. Asitani. Nashi, Tonari will say, meeting at the Nati. Akuda Wabatar put the completely Bajar, the Lupa Kutra, Pinama Chain Kilongachi, Lupa Yang Joli. Ashidi Kanada, Kai, Mitipang Livitar, Maman Hingali, Ashi the Mitipang Shoibani, Nepali ladies and Nepalese Shoibani, must impacts a man the Lai. Let us presume that any problem issue Motorpada Tarvad Masa whole state now when Masakui Haina of Professor Sharu Yaminagabani, Ashit and Hangachidaba, Akui Dharmagi late, Sagai late. We are all brother, sister. Chin Kuki Jopuna Mahani, brother, sister, Naktanine. Hajisoko Kaline, Muni the Kui foreigner Kali, Mo foreigner Nakui foreigner Kaline, Kaya Lugramatadi. We have no feeling that he is a black or he is a white or he is a Muslim or Christian. Not the way we all the same. We have to find out our way. Thank you. Thank you.